iki giterane cyo gusiga ikimenyetso cyiza atari inkovu. In this conference of a river, mark not a scar. Ntabwo wasiga ikimenyetso cyiza You cannot leave a good scar, utamastaringa ibikuzengurutse. You cannot leave a mark without mastering what is surrounding you. Munyemere tukoreshe iryo jambo ryo kumastaringa. Uruvuze mu Kinyarwanda? Kumenya. Harimo kumenya neza, hakabamo kugenga no kuyobora no gusa nkaho uba hejuru yabyo. Yes, you know, there's mastering, there's understanding, and then walking over the surroundings or the environment. Hallelujah. Amen. Ntabwo wasiga ikimenyetso cyiza You cannot leave a mark utashoboye kuba hejuru y'ibihe without being on top of seasons. kandi reka mbabwire ko ari umugambi w'Imana. And let me tell you, it is God's purpose. Niwo umugambi w'Imana ku buzima bw'abakijijwe twese. It is God's purpose upon born again Christians. Hallelujah. Amen. Mastering something ni nko kuvuga ngo the state of being an expert. Mbese umeze nk'umuntu wabiminujemo. Yes, uri impuguke. Urabizi neza. Urakabyara. Hallelujah. Uri impuguke muri ibyo bintu. Yes, you are an expert in such things. Kwavugaga neza ati ndagira ngo ntagire umuntu ugira ubwoba ngo yisigaze inyuma yumva atarimo. I don't want anybody to be scared or afraid and feel I am not part of this. Kuko Yesu uri muri wowe. Because Jesus who is in you. Hallelujah. Yesu uri muri wowe. The Jesus who is in you ari hejuru y'ibihe. is on top of seasons. Ntafite itangiriro n'iherezo. He has no beginning and the end. Ni udushoboza no kumastaringa bigakunda. And he's the one who enables us to master. Hallelujah. Adushoboza overcoming cyangwa kubitsinda kuba hejuru yabyo. He enables us to be overcomers. Hallelujah. Amen. So it is the state of being an expert, it is overcoming, it is defeating, it is conquering. No uburyo bwo kuba uri impuguke mu bintu kandi warangiza ukabitsinda ukabinesha. Ukanabyigarurira. Yes, and then you bring them back to you. Hallelujah. Amen. Reka nongere nsoma kandi kantu gatoya mu Cyongereza. Yes. Kavuga ngo mastering your environment, it is the capacity to manage effectively one's life and surrounding world. Kuba uri impuguke ku bigukikije ni ukuba ufite ubushobozi bwo kubijera cyangwa kumenya uburyo bikora. Hallelujah. Ukabimenya neza. You get to know very well. Amen. Abari muri Kristo Yesu rero. Those who are in Christ Jesus. Twahamagariwe. We are called. Iyi noble task. Uyu murimo udasanzwe. Uyu murimo w'icyubahiro. Yes. Hallelujah. Twarawuhamagariwe. We have been called for the noble task. Uyu murimo wo kuganza no kuyobora ibituzengurutse byose. The work of dominating and leading over every surrounding. Uyu murimo twawuhawe ku ntangiriro umuntu akiremwa. And we've been given that since the beginning of creation. Biratangaje. Hallelujah. It is amazing. Igihe Imana yaremaga umuntu. When God created a man. Igihe Imana yaremaga umuntu yego inzanira iyo telefone. Inzanira imuye. God created man. I've got it. Okay. Yabibonye. Urakoze. Igihe Imana yaremaga umuntu. When God created man. Mwitangira igice cya mbere. Genesis chapter 1. Murongo 26. 26. Haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose batware. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals. Hallelujah. Amen. Dukoresheje New King James harimo akajambo kavuga ngo and let them have dominion. Yes, muri King James haravuga ngo nuko bagire ubutware. Hallelujah. Amen. And God said, let us make man in our image according to our likeness and let them have dominion. Bagire ubutware. Bagire ubutware. Babe hejuru y'ibintu. Yes, let them be on top of things. Hallelujah. Amen. Nkuko tubizi rero umuntu yaje gutakaza uko kuyobora, aza gutakaza ubu butware. As we know, man lost the dominion and lost the authority. Igihe yakoraga icyaha. When he sinned. Abigarurirwa. But it was brought back to him. Abigarurirwa. It was restored. Bisa nk'ibicuramye ukuntu. It's a little bit. Ni naryo ribube ihame ryacu rya mbere. It's a little bit awkward. Ariko yabigaruriwe mu bugaragu.
the dominion was restored in servanthood. muri Kristo Yesu But in Jesus Christ, umuntu yatakaje ubutware kuyobora ibintu byose, the man lost dominion and leading over everything. abigarurirwa muri Kristo Yesu ariko mu buryo bw'ubugaragu. Biratangaje kandi bisa nk'ibicuritse. But it was restored back in Jesus Christ, but under the servanthood. Ubu bwami turimo bufite amahame atangaje. Our kingdom that we are serving has got principles. Bufite amahame atangaje, ni naho Satani tumutsindira. It has principles which enables us to win or victorious over the devil. Hallelujah. Amen. In this kingdom we are not called to lead, we are called to serve. Nuko tutahamagariwe kuyobora, ahubwo twahamagariwe gukora. Hanyuma while serving, then while serving, tukazamuka ku nzego za leadership. then we are raised into the leadership levels. Twahamagariwe gukorera abandi. We are called to serve others. Twahamagariwe gukorera abandi. We are called to serve others. Turimo dukorera abandi. And through service to other Imana people, mu buntu bwayo n'imbabazi zayo God through his grace and ikagera mercy, tuzamura mu nzego zo kurusha gukora ariko zitwa izo kuyobora. he goes on raising us into the levels of service of which they call leadership. Hallelujah. Amen. Ihame nifuza kugira irya mbere. The first principle I would like to talk about. Imana ishimwe cyane. Amen. You must your environment as you serve. Ugomba kuba impuguke y'ibikuzengurutse ariko ukabimenya urimo gukora. Uhinduka impuguke, uhinduka inararibonye, uhinduka utegeka ibintu ariko urimo gukorera abandi. Yes, you become a master of your environment through your service to others. Ni ihame ry'ubumana ritari ihame ryo mu isi. It is the principle of God and not of the world. Ariko ni ihame rikora. But it is a principle that works. Nukurikira amateka cyangwa ubuhamya bw'abantu bose barimo bakorera Imana ibintu bihambaye cyangwa byiza cyangwa byo kwifuzwa, If you follow the testimony or the great things people are doing who are serving God, uzasanga iteka barahuye nuko guhamagarwa guhambaye, nuko gusigwa guhambaye, batangira bakorera abandi. you will understand that they were called into the highest levels, into the highest anointing through serving others. Kandi iteka itangiriro ryabo si iryo kwifuzwa. And their beginning was not something to love. Hallelujah. Amen. Ariko ni ihame ryo muri ubu bwami. But it is the principle of this kingdom. Duhinduka abagenga n'abayobora ibintu nyamara turimo dukorera abandi. We master and we lead through service to other people. Imana ishimwe cyane. Amen. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 20. Matthew chapter 20, Turasoma 25 kugeza kuri 28. we are reading verse 25 to 28. Ngo Yesu arabahamagara arababwira ati, muzi yuko abami b'abanyamahanga babatwaza igitugu n'abakomeye babo bahawe kubategeka. But Jesus called them to himself and said, you know that the rules of the Gentiles lord it over them, and those who are great exercise authority over them. Ariko muri mwe siko biri. But it is not the same. Ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe abo umugaragu wanyu. But it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. Reka dusubiremo uyu murongo. Ariko muri mwe siko biri. Ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya abo umugaragu wanyu. But it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. Ngo kandi ushaka kuba imbere muri mwe ajya bimbata yanyu. And whoever desires to be first among you, let him be your slave. Hallelujah. Ngo nkuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Just as the Son of Man come not to be served, but serve and to give his life a ransom for many. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Muri Kristo ntago duplaninga kuzaba ibihangaje. Ntago dukeneye kubiplaninga. In Jesus Christ, we don't plan to become great. Ariko turimo duhinduka imbata y'abandi. But as we become slaves to other people, Turimo tugira umutima w'ubugaragu. as we have the servanthood heart, Turimo tugira umutima wo kugira icyo tumara mu bwami bw'Imana. as we have the desire to serve in the kingdom of Kuko God, ari ihame byanze bikunze gukomera kuzakurikira. since it is a principle, it shall definitely follow. Ihame ni ikintu iyo gikozwe byanze bikunze gitanga icyo
icyo kigomba gutanga. Principle is something that when you do it, it gives the results. Hallelujah. Amen. Hari rya tegeko ryitwa law of gravity ryo gutera ibintu hejuru bikagaruka hasi. Yes, the law of gravity. Waba uri mu mwuka, waba uri mu mubiri, ikintu giteye hejuru, witeye hejuru wagaruka hasi. Whether you are in the spirit or in the flesh, when you throw something up, it comes down. Waba uvuga mu ndimi utazivuga n'ugitera kiragaruka. Whether you are speaking in tongues, whatever. Uyu mwuka rero w'ubugaragu kwifuza kugira icyo tumara mu bwami bw'Imana n'umutima wacu wose byanze bikunze hagati mu rugendo duhura no gukomezwa n'Imana. So the heart of servanthood, as we desire to serve others, it will definitely make us great in the Imana presence of yaturemye God. mu buryo bwiza buhora bwifuza igikurikiraho. God created us in a very good way that desire what next. Iyo utakifuza igikurikiraho uba wagize ikibazo. When you're not desiring your next level, then you have Uba a wagize problem. ikibazo. You have a problem. Hari igihe umwanzi adutera ibikomere n'imibabaro bigatuma tugarukira aho ngaho. Sometimes the devil will wound you, will cause you many problems, and then you stop there. Ariko ubundi umuntu Imana imurema ngo yamushyizemo ibitekerezo by'iteka bitarangira. Niyo mpamvu kwifuza kwacu kutarangira. But when God created us, He put in us infinity thoughts. That is why we Hallelujah. desire Uravuga uti every nimara time. kugera kuri iki ndumva bizaba bihagije, wakigeraho ugahita ubyibarirwa ko kigezeho ugahita ukomeza imbere. Ntabwo ari bibi iyo biri muri Kristo Yesu. You tell yourself, when I achieve this, I think I'll be okay. But when you reach there, you desire to go ahead. It is not bad. It is the desire in Christ Jesus. Hallelujah. Amen. Isomero iyo ntero itangira ngo a person who serves others wholeheartedly uraza gukosora does not intend to be great but will experience greatness by serving others. Munsi y'icyo cyanditswe cyo muri Matayo. Hallelujah. Nongere mbivugamo cyangeza cyankiza cyangwa wabibonye. A person munsi ya okay ubwo ntabyo baguhaye hari. A person who serves others wholeheartedly n'umutima we wose, nta agenda afite inyuma, ntago avuga ngo ndimo ndabakorera kugira ngo nanjye mbonemo akanjye. Oya, arabikora n'umutima we wose. Yes, a person who serves others will not have any other agendas behind or motivation. A Just person who do for serves others wholeheartedly does not intend to be great but will experience greatness by serving others. Niko bimeze. Yego, ukorera abandi ata n'umutima we wose atifuza gukomera, ariko bizamukurikira igihe kizagera akomere kubera ko yakoreye abandi. Uhura nabyo. Mureke dukorera Imana n'umutima wacu wose. You meet the greatness on your way. Amahirwe yo gukorera abandi ubonye uyakoresha n'umutima wawe wose. You have the opportunity to serve others, do it wholeheartedly. Ese nuko Imana ishaka ko dukomera hanyuma bigatanga iki? So why does God want us to be great anyway? Kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. So that His name will be glorified. Hallelujah. Uko ubuzima bwawe bugubwa neza, uko ubuzima bwawe bugira umumaro, bituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. As your life becomes important, as your life serves other people, it glorifies Muzi the uburyo name dufite of the amazina Lord. atutswe asuzugwe, izina ry'Imana risuzuguritse. You know, we have names that are there, we've been despised, and the name of God has been despised. Ariko data, But our Father, umugambi we, His plan, iyo dushyize mu bikorwa iri hame ryo gukorera abandi, when we practice the principle of serving aravuga ati others, mbonye umuntu wabimenye, mbonye umuntu ufite umutima ushaka gukorera abandi, umutima usa n'uwa Yesu. He will say, I have seen a person who has the desire, who has gotten and has the heart of Jesus Christ. Byanze bikunze ijisho ryanjye rizamuhoraho, rizamurondora, rizamusuhuza n'abangombwa, rizamugeza ahangombwa, rizamujyana rigende rimuyobora. And therefore my eyes will be unto this person, will lead this person, will raise this person, and will make him or her go to places. Nizerera muri networking na connection, guconnecta abantu bakabahuza. I believe in networking and connecting people. Ariko nizerera kurushaho muri divine connection. Imana iza ahantu yagutereka n'ahantu yagutuza n'ahantu yagupositiona ugahabwa ibyiteka bitakivaho. But I believe so much in divine connection because God knows where He can place you, when He can put you, and your life would change. Hallelujah. Ntabwo Yosefu wo muri Bibiliya yazamutse kubw'umupangu, aho yageraga hose yarasavingaga. Muribuka ko papa we yamutumye ashyiriye bakuru b'ibyo kurya. Nukuvuga ngo ntiyari ari umuntu wa hatari ujya kuragira ngo amara igihe, nta bwenge bw'ubuhanga yari afite, ariko yagiye kandi se amuhamagara yaramubwiye ngo nashyire ibiryo bakuru, aza yihuta
ajya kubashyira ibyo kurya. The Joseph in the Bible was not elevated because of the plans, but he was elevated through serving. Wherever he went, he was serving. Actually, he was called while taking food to his brothers. Ageze mu rugo kwa Potifari arakomeza akora n'umutima we wose kugeza igihe bamusumbishije abandi bagaragu. And when he went to Potiphar's house, he continued serving with whole heart until they raised him above every Nta other kimenyane servant. cyari gihari, yari mu gihugu cy'abandi, yari umugurano, yari a slave, yari imba. He didn't have anything. He wasn't powerful. He had no word because he was a slave. Ariko arakomeza akora ibyo asabwa gukora. But he continued serving as required. Fari yabonye adakeneye kumukorera audit kubera kwizerwa mu gikoni no mu mirima no mu matungo. Until Potiphar did not do any audit because he was trusted. Nitutizerwa hariya nta muntu hari, nitugera nahagaragara ntituzizera. If we are not faithful where people are not seeing you, you will not be faithful where people are seeing you. Gukomera kwa Yosefu yahuriye nako mu nzira yigendera. The greatness of Joseph, he met it on the way. Kuko Imana yari yarateguye umutima we ngo azagira umumaro mu gihe cye. Because God had prepared his heart so he will be useful in his time. Mwami duha umutima w'ubugaragu. Father, give us the servanthood heart. Duha umutima w'ubugaragu. Give us the heart of Ahantu servanthood. hose duhaye amahirwe yo kugukorera dukore. So wherever we are given a chance to serve, we will serve. Murabizi na David nuko. Even David was the same. Murabizi n'umugore witwa Debora yahagurutse nk'umubyeyi, ntihagurutse nk'umuvuga butumwa ngo abandi batware bose muri Israeli bari barananiwe. Even Deborah in her time, she rose up as a mother, not a leader. Ntabwo yahagurutse avuga ngo aba bagabo rero ngo babaye abantu bafeke, babaye ibirara, babaye imbwa. Oya, yahagurutse nk'umubyeyi wa Israeli hagatonga mu ibintu bitabaga. Iyo tubisoma kuko twabimenyereye tugira ngo ni ibisanzwe, ariko ni byari ishyano gufata umugore akaba umucamanza muri ryari. Na n'uyu munsi ntabwo bemera ko abagore b'abapasiteri tekereza imyaka ishize, ryari ishyano gufata umugore ukamugira umuyobozi. Abajaji bari abayobozi ko nta bami bari bahari. Ryari ishyano kumufata ukamushyiramo umwuka w'Imana agahinduka umuhanuzi ukamugira umujaji. Muri kiriya gihe ni amahano. Imana yakoze amahano. The time of Deborah was not so easy, because imagine if today some women are not allowed to be pastors, they are not accepted. Imagine her time. She was raised to the level of being a judge. Hallelujah. Hallelujah. Mu mutima w'ubugaragu Imana ishobora gukora amahano. Utarize, udafite bene wanyu, nta hantu byava. Imana igakora amahano ikakwizera. Ikagutumbagiza iriya. In the heart of servanthood, God will do unusual things when you don't have education, when you don't have family, when you have no record, but he will raise you and put you somewhere. Me, I want unusual things of God upon my life. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Imana nishimwe. Praise God. Imana ishimwe. Praise God. Mwibuke ko umurimo wa mbere wa Adamu muri Edeni kwari ugukorera. The first work of Adam in Eden was to gukorera ubustani. work for Eden. Kubukorera. To work within the garden of Eden. Gukora si umuvumo. Work is not curse. Kwari ugukorera Edeni niwo murimo yari afite wonyine. He had the work of working or serving in Eden. Kuko yari agifite ubutware, zahabu zari zitaratangira kumwihisha. Because burya zahabu zabaga hejuru zagiye hasi kubera icyaha. Since he still had dominion, the gold was on top. He could not sweat to get the gold. Icyaha cyatumye zahabu zitwihisha, bituma amadiyama twihisha, twirwa twirukanka nyuma y'amafaranga tukabira icyuya kubera icyaha. But now sin has caused the gold to get away from us, has caused the diamonds to get away from us, so we have to sweat to get to them. Kuko ubutware twagaruriwe ariko mu ishusho y'ubugaragu. And that is because we have been given the dominion but under the servanthood. Imana inyongere uwo mutima nawe ukongere. May God add unto us the heart of servanthood. Uko Imana irunguruka mu mitima yacu, As God sees inside our hearts, yakarunguruka mu mitima yacu igasanga harimo uwo mutima w'ubugaragu. and he will see the heart of servanthood. Iravuga Hortense nimuha kandi kantu azagakoresha kubw'ubwami. He will say, if I add something onto Hortense, she will serve me. Gishyira mu mata nawe. Nimwongera kandi kantu azagakoresha kubw'inyungu za bene data. If I add something onto her life, she will use it to the benefits of the brethren. Hanyuma zazabu zatwihishe zigatangira zikavayo. And then the gold start coming up. Niziveyo mu izina rya Yesu. Let them come up in Jesus' name. Kubera umutima wa kigaragu. Because of the heart of servanthood. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Praise be to God. Principle nagize ya kabiri aho niho ngejeje kumenya. Second principle. Iravuga ngo you must your environment by doing the work of a priest.
umastaringa environment yawe ukora wa murimo wa gitambyi. Yes, you master your environment by doing the work of a priest. Hallelujah. Amen. Ibintu Yesu yatugize byo ni bitangaza. The things Jesus has made us are very great. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ndibaza ko tuhazi 2:9 kugeza ku 10. 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Haravuga ngo ariko mwebwe mu rubwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe rye yabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Kera ni mwari ubwoko ariko none mu rubwoko bw'Imana. Kera ni muri akababarirwa ariko none mwarababariwe. It says, but you are a chosen generation, a royal priesthood. Gasubiremo. You are chosen generation. A chosen generation. Hallelujah. A royal priesthood. Hallelujah. A holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Nanone mu byahishuwe igice cya mbere And Revelation chapter 1 5 na 6 5 to 6. ngo no kuri Yesu Kirisito ari we mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka utwara abami bo mu isi udukunda kandi watwejejeho ibyaha byacu amaraso ye akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo na se icyubahiro n'ubutware bibi by'iteka ryose. Amen. Amen. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, and has made us kings and priests to his God and Father. To him be the glory and dominion forever and ever. Amen. Umvo Yesu tuvuga. Hallelujah. Listen to Jesus. Ntabwo ari umugabo washobewe ahantu mu idini. He's not a disappointed man in somewhere in a religion. Ngo he's the ruler of the kings of the earth. Niwe mutware w'abami b'isi. Ategeka abami b'isi n'abatamwubaha bafiteho ijambo. He rules over every king, even those who do not know him. Igihe kimwe Nebukadinezari yaravuze amaze gucishwa bugufi aravuga ngo nuko ngewe Nebukadinezari ngo nubura amaso menya Imana umuremyi w'ijuru n'isi. By the time Nebuchadnezzar was brought to obedience, he said, I rose up my eyes and I got to know the God of heaven. Yesu wacu ni umutware w'abami bo ku isi. Abatwubaha abadupfukamira arabayobora akuraho abami agashyiraho abandi. Buri iyo hageze ko gukuraho nubwo warindwa kajana. Our Jesus is the Lord over the earthly rulers. Whenever time comes, he will bring down, he will raise other people, and he does everything. And the verse 6. Amen. Hallelujah. Nena izimeje. Ku murongo wa 6. Yeah. Ndagira ngo humve cyane. Uwo mwami w'abami, uwo mwami utegeka abandi bami yatugize ate akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo na se. And has made us kings and priests to his God and Father. Hallelujah. And has made us kings and priests. Twebwe abari muri Kristo ni twebwe vuga ngo ni ngewe. It is you. It is you. He has made you. Aduhindurira Imana data. He has made me abami to be a king n'abatambyi and a priest. Iyi combination y'ubutambyi n'ubwami, the combination of priesthood and kingship, ntabwo ari rusange. It's not for everyone. Byagaragaye rimwe ku mugabo witwa Melkisedeki washushanyaga Kristo. It was only shown once on the man called Melchizedek who was displaying Jesus Christ. Zurira muri Kristo. And then it was fulfilled in Jesus Christ. Ndagira ngo munyumve bera b'Imana. Listen to me. Bizongera kuba kuri twe we wavukiye hahandi nanjye navukiye hano hirya Nyamirambo twebwe abantu buntu. And now it is fulfilled unto us that were born in Nyamirambo, were born in such and such area in our time. Ubwami n'ubutambyi ntabwo umwami yabaga umwami agasigwa n'Imana na n'uyu munsi abami bariho abatambyi nabo bakaba batwebwe ariko guhurirwamo na byombi n'umwihariko w'abari muri Kristo Yesu. So it is very special for us to have the combination that was in Jesus Christ of being Umwuka wera aradufasha tubyumve byicare mu mitima yacu. May the Holy Spirit help us so it will remain in our Umurimo hearts. w'umwami ni ukuyobora no gutegeka. The work of the king is to lead and to rule. Ariko noneho umutambyi nawe But the priest, ategekera mu isi y'umwuka. he
rules under the spiritual earth agahinduka mediator, umuhuza w'Imana n'abantu. and becomes a mediator between people and God. Munyemerere mubyumve ko ibi bintu ntabwo turimo kubisoma mu isezerano rya kera. Please allow me and understand, we are not reading this from the Turimo turasoma ibyo Yesu yatugize byo muri none. We are reading what Jesus made us in today, in the present. Abami barategeka bisanzwe, abatambyi bagategekera mu isi y'umwuka, bavana ku Mana bahereza abantu, bakura ku bantu bahereza ku Mana. Dufite uwo murimo, dufite ubwo butware twarabuhawe. Yes, we've been given the work and the authority to rule and then rule in the spiritual realm and get from God to people. Umurimo w'umutambyi kwari ugukonekta isi n'ijuru. The work of the priest was to connect the earth and the heaven. Abari muri Kristo Yesu uyu munsi ni umurimo wacu. But it is our work now for us who are in Christ Jesus. Ntabwo ndimo mvuga ngo ni ibya pastor wawe, ndimo ndavuga ngo abari muri Kristo Yesu ni ibyacu. Not only for your pastor but for you who is in Jesus Christ. Hallelujah. Umutambyi afata ibiva ku isi mu bantu akabishyikiriza Imana. Imana nayo ikavuga igakora nawe akabishyikiriza abantu. A priest will hear from people and take to God, and God will speak and he brings back the message to the people. We don't really know the importance and the responsibility we carry cyangwa we have as a king and priest. Haruko tamenya rwose inshingano n'uburyo bikomeye ko buri umwami ukaba n'umutambyi. Cyongeza ariko kirimo kiraza ndimo numva bigenda biryo. Hallelujah. Amen. Ntabwo tuzi umumaro na responsibility twikoreye. We do not know the importance and responsibility we carry nk'abami n'abatambyi b'Imana tubihejejwe na Kristo Yesu. as kings and priests of God in Jesus Christ. Hallelujah. Reka tujye muri iki cyanditswe Imana ifashe. Let's Reka read tugire vuba. this scripture. Mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto. 2 Corinthians chapter 5. Uyu murongo wa 17 abantu benshi bawuzi mu mutwe ariko nifuza ko tuwumva tukamanuka. 17 to 20. Haravuga ngo umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya. Aba ari iki? Icyaremwe gishya. Ariko byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ikaduha iki? Umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo ari n'Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabiki babaraho ibicumuro byabo kandi none yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ. Genda buki. Subiramo 18. Now all things Ibintu byose are of God, who has reconciled himself, who has reconciled us to himself. Imana yongeye yaraje yiyunga kuri twe iratwemera tukungwa n'Imana Through Jesus Christ. biciye muri Kristo Yesu. And has given us the ministry Irangije duha umurimo of reconciliation. ubu dukora muri ministeri ya reconciliation y'ubwiyunge. Amen. Hallelujah. 19. That is that God was in Christ, reconciling the world to Imana himself. yari muri Kristo Yesu. Imana yari murabizi ko Imana n'undi yari muri Kristo Yesu. Not Ihuza reconciling the world to ihuza himself. isi. Murumva impamvu tugomba kumastaringa environment yacu. Yes, the reason why we have to master our environment. Imana yari muri Kristo Yesu. God was in Jesus Christ. Ireconcilinga ihuza ongera ugasome mama. That is that God was in Christ, reconciling the world to himself. Imana ubwayo yakuruye isi. Isi yari yatakariye mu byaha, isi yari yaragiye kure, irongeye yihuza nayo ubwayo. Yes. Not in putting their trespasses to them, Itatubaraho ibicumuro byacu, and has committed to us irangije duhereza. the word of reconciliation. Iyo tuvuga umurimo wa reconciliation ntabwo ari uguhuza abantu mu nama wicaye urimo urahuza umugore n'umugabo urimo uragira inama abantu bashwanye mu itorero. No, dufite ubushobozi muri twe. When we talk of reconciliation, it's not bringing two people in a meeting trying to reconcile a husband and a wife. No. Dufite ubushobozi mu isi y'umwuka We have the authority in the spiritual realm bwo guhuza abantu n'Imana. to reconcile people to God.
Hallelujah. Amagambo yawe yikoreye imbaraga zihuza abantu n'Imana. Your words carry the power that reconcile people to God. Imana nishimwe cyane. Amen. Hanyuma ku murongo wa 20 Verse 20. dusomere mu cyongereza. Now then, we are ambassadors for Christ. Turaba ambassadeur. Kuva ibyo bimaze kuba nahindutse icyaremwe gishya nahujwe n'Imana muri Kristo. Ibyo byose muri munsi umaze gukora hanyuma mpinduka ambassadeur. Twese tubizi ambassador. Twese duhinduka abambasaderi ba Kristo. Amen. As though God were pleading through us, pleading through us, we implore you on Christ's behalf. Turi abambasaderi b'ubwami bw'Imana. Hallelujah. Amen. Sinzi niba kaguhaye kandi so ngo you are an ambassador of the kingdom. Nyegera biremewe ngwino. Nane guhumugisha. Somera. Hera hugeza. Dukurikire. You are an ambassador of this kingdom. What are the main role of an ambassador? Umurimo nyamukuru w'ambasaderi no wuhe? They serve as the official representative of a country in a foreign nation. Bakora nk'abantu bahagarariye byemewe n'amategeko, official representative b'igihugu bari mu kindi gihugu cy'amahanga. Their primary responsibilities include representing their home country. Umurimo wabo wa mbere w'ingenzi harimo guhagararira ibihugu baturutsemo. Turi abambasaderi bande b'ubwami bw'Imana mu gihugu cy'amahanga iwacu sinaho. Hallelujah. Amen. Duhagarariwe mu buryo bwemewe n'amategeko, official representative. We officially represent igihugu cyacu our nation mu gihugu cy'amahanga. in the foreign land. Ndi umunyarwanda ariko mfite ubundi bwene gihugu bwo mu ijuru. I am a Rwandan, but I have heaven nationality. Hallelujah. Amen. Ambassadors represent their home country's government and act as spokesperson for their nation's interests, policies and viewpoints. Hallelujah. Bambasaderi rero Mana ishimwe cyane. They represent ibihugu by'iwabo aho baturuka. the nations where they come from. Bagahagararira guverinoma y'iwabo. Iwacu haba guverinoma. They represent their government. Nako iwacu haba ubwami. We have kingdom. Duhagararira ubwami bw'iwacu. We represent our kingdom. Noneho tugakora umurimo wo kuba spokesperson. Turi abavugizi b'ubwami bw'iwacu. And we are spokesperson for our country. Ibi ntibisaba ngo ubure umuvugabutumwa ufite microphone. It doesn't require you to be an evangelist holding Uri a umuvugizi microphone. w'ubwami bw'iwanyu mu rugo rwawe. Wahamagara amahoro akahaba. Yes, you are a spokesperson in your home, in your house. You can call peace to come. Hallelujah. Into your house. Turi spokesperson b'ubwami bw'iwacu. We are turabavugizi b'ubwami bwacu. Tugahagararira And then we represent interest inyungu we z'iwacu. represent the interest of our nation. Tugahagararira amabwiriza n'amategeko byabo. We represent the policies and procedures. Nuko babona ibintu. And the way they view things. Twahawe ubwo bushobozi. We have been given that authority. Kaduha Imana icyubahiro. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hanyuma reka ngaruke kuri aka ngaha. Imana Let me come igumugisha. back here. Turi abambasaderi b'ubwami bw'Imana. We are the ambassadors of the kingdom of God. Ariko ubuyobozi bwacu But our leadership, muribuka ko turi mu ihame rya kabiri we are into the second rivuga ku principle, masitaringa aho turi ariko nk'abatambyi. mastering your environment as a priest. Muribuka ko turi abantu b'umwihariko bahuriwemo n'ubwami n'ubutambyi. Remember, we are special people who combine priesthood and kingship. Kugira ngo ubwami bwacu bugire impact, kugira ngo bukore, For our kingdom to be effective, nuko igice cy'ubutambyi kiba gikora neza. it is the part of kingdom has to work so well. Igice cy'ubutambyi uyu munsi ni ikihe? What is the part of the kingdom? Ni ibitagaragara. Of the priesthood is the things we cannot see with eyes. Ni ibintu dukora turi ku mavi. The things that we do on our knees. Ni ibintu by'ubuswa. Things that look foolish to Kuko people. umutambyi yazanaga ibitambo agasabira abantu imbabazi agatura amaturo. Because a priest used to bring sacrifices and pray for people and intercede for them, repent on them on their behalf. Gutamba kwacu cya gice cy'ubutambyi nicyo gituma ubwami bwacu koko bukora butaba ubwami bw'izina. So the part of the priesthood is what gives the power to the kingdom. Hallelujah. Amen. Gukomera kwacu ni kuba none aha turi imbere yanyu. Our greatness does not come now while we stand before you.
gukomera kwawe no kugira ngo ugire impact ntago biza kuba twisize twambaye neza. Your greatness and you having impact does not come now when you are well bikomoka dressed. mwibanga ahantu ukorera undi murimo wa gitambyi witwa gusenga. It comes through your secret place where you do your prayers. Gusenga n'ubuswa n'ubupfapfa kuko ntago uhitubona umusaruro ako kanya, nta mubyizi ucyura, ariko ubwami bw'abera buzakomezwa n'igice cy'ubutambyi. Amen. Prayer might look foolish because it doesn't give you output immediately, but the kingship will be strengthened by the priesthood. Mwisi y'ibikomeye haba imbaraga ebyiri gusa. In the great world, there are only two powers that operate. Hari abavoma mu bwami bw'umwijima, People get powers from the powers of darkness, hakaba abavoma mu bwami bw'umucyo. and other people will fetch from the kingdom of light. Bose bagira umwanya wo gutamba ibitambo no kugira ibyo bibuza no kugira ibyo bakorerayo ahatagaragara. Both of them have the times to give sacrifices into the sacred places where nobody is seeing them. Hanyuma hagati y'ubwo bwami habamo umwana w'umuntu. And in between the kingdoms, there is a person. Umwana w'umuntu ni ikiremwa gitangaje gifite ubwenge cyavumbura ibintu cyajya ku bintu byinshi cyane. And a person is very wise, can innovate things, can discover things. Arihagije atakoranye na bumwe muri ubwo bwami kugira ibyo ageraho. And he actually can be independent before relying on any of those Kandi akagira ibyo ageraho. and can achieve Muzababona abantu things. bavuga ati Imana sinyemera na Satani simwemera, kandi muzababona bo prospera, muzabona bagera kuri. You see people who will tell you, I don't trust in God, I don't trust in the devil, but they will prosper, they will do things. Ariko imbaraga zimasteringa aho tuba n'ibyo tubamo nabo tubana nabo. But the power that masters our environment, the people we live with, and the things we do on a daily basis, Bijanze bikunze uzakenyera guconnecta ku bwami bw'umwijima cyangwa guconnecta ku bwami bw'umucyo. definitely require you to connect to one of the kingdoms. Either to the Ndakwifuriza darkness kujyaho or the imbaraga light. zikomoka uri wenyine. But I pray for you to connect to the source of power in the absence of people. Ubwami bwacu twebwe bukomoka ku mavi. Ubwami bwa Yesu baravuze muri Yesaya ngira mu gice cya 9 baravuga ngo ubwami bwe ngo buzaba ku bitugu bye. Our kingdom comes from the knees. They said the kingdom shall be upon his shoulders. Ubwami bwa Yesu mu gice cya 9 cya Yesaya ngo buzaba ku bitugu bwe. In Josiah chapter 9 they said the kingdom of God shall be upon his shoulders. Bamwe mu basobanura Bibiliya baravuga ngo byuzuriye igihe yahetse umusaraba we ku bitugu bye. Some of Bible interpreters they say it was fulfilled when he carried the cross on his shoulders. Niyo mpamvu bene wo batigeze bamumenya umwami wikorera umusaraba, umwami usa nk'uworoheje, ariko ngo ubwami bwe buzaba ku bitugu bye. Ku bitugu bye yikoreye umusaraba turakira, isi yose irakira. Umugabo utarasize monima na n'uyu munsi turacyamuvuga. That's why his people did not recognize him, because they were not used to a king who carries the cross. But he carried the cross and we got saved, we got peace, and even today we are talking about him. Bera b'Imana nimureke twongere twiherere. Nanjye ndasenga ariko nuva ntarasenga nkuko nshaka. Mureke twongere twigira imbere aho imbaraga zacu zikomoka. Ntabwo ari imbere y'abantu, ni mwibanga turi twenyine. Twagaruka imbere y'abantu tukamasteringa bigakunda. I beseech you, holy people of God, let's go back to our knees. Let's pray. Let's push ourselves forward so we can get power to come and minister where everybody is able to see you. Ntabwo ubwami bwawe buzakorana n'umuntu urari kuzimu n'umuntu ukorana n'ubwami bw'umwijima. Ntabwo uzabasha guhangana nawe n'ubwo uri umukristo. Kereka nawe nugira ubundi buzima bwo mwibanga n'Imana yawe. Yes, you cannot be able to resist another person who is operating in another power unless you are connected to the source of God. Nangira ngo mbabwire ko ubwami bw'umwijima butarimo kudukomera amashyi ngo yego disi barakijijwe ngo ayungo babanye neza ngo ayingo yarabyaye ngo arakaba, ntabwo burimo kudukomera amashyi. The powers of darkness is not here to celebrate you. Yes, you have given birth. Yes, you have prospered. No. Bibiliya iravuga ngo umwanzi wacu ngo azerera nk'intare ivuga ashakisha uwo yanconshomera, ahora kuzenguruka avuga ati ndamuturuka he ngo muconshomere burundu. The Bible says our enemy roars. He goes around checking where is the gap so I can enter. Kugira ngo rero mbashe kumbasitaringa, mbashe kumutsinda, ankunda nyanga nako ntakunda, mbashe kumutsinda nuko mpora ncometse ku isoko y'imbaraga. For me to master and to be able to win, to be a victor, is for me to connect to the power always. Hallelujah. Ntabwo haryoha hariya mwibanga ni haryoha. The sacred place is not very sweet. Haravuna. It's so tiresome sometimes. Ariko havayo ibintu.
But there come things. muri Yesaya 53 haravuze In Jesaja 53, ngo Yesu chapter 3, yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ibyo nibyo bintu bibera mu ibanga. Jesaja 53 chapter verse 3 says, he is despised and Yego. rejected by men, Yego. a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as if it were our faces from him. Ariko muri uwo mubabaro no kumvira, iyo tugarutse mu rwandiko rw'Abafilipi, reka nsome nihuza uparaphrase. Abafilipi 2:8 avuga ngo yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba, ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba yandi mazina yose. Amen. Yes. So in his being humble, he died even the death on the cross, and that is why God raised him on top of everything. Hallelujah. Umurongo wa 9 uravuga ngo therefore God also has highly exalted him and give him a name which is above every name. Yes. Mana Hallelujah. yaramuzamuye hejuru cyane imuha izina risumba Wa amazina muntu yose. w'umunyamibabaro utarifuzwaga kureba, The person of sorrows who do not want to look ariko Imana at, imuha izina risumba amazina yose. God gave him a name. Turimo turavuga ku masteringa environment yacu. We are talking about mastering our environment. Iyi principe ya kabiri, tumastaringira mu butambyi ahatagaragara. We master through priesthood where people cannot see. Ahatagaragara Where people cannot see you. hakazaduhesha ibigaragara. And that secret place gives you Hallelujah. the things that can be seen. Ahatagaragara. The secret place. Gucuruza ni byiza, gushaka amafaranga ni byiza, ariko abari muri Kristo Yesu bacuruza bakorera n'ahatagaragara. Yes, doing business is good, looking for money is good, but people do it while doing the priesthood work. Amahame y'umuri ubu bwamasa nk'ahacuramye. The principles of this kingdom sometimes looks ups and downs. Ubwami bwo mwisi bisaba kujya mu manama akomeye ukajya guconnecta n'abantu. The kingdom of the earth, it requires you to go to the meetings, to connect with great people. Inama zikomeye zarangira mukajya muri networking mukeshanja business cards. Great meetings, then connect, exchange business cards. Ariko mu bwami ubu bwami turimo, But our kingdom where we serve, uze exchanging a business card, we exchanging izindi bazijugunye bazibye. yeah, you can exchange business cards and people will throw them away. Some of them will keep them away. Na Yosefu yabwiye babagabo basubiye ibwami ati nimugere muzanyibuke. Remember, Joseph told them, if you reach there, please remember me. Ngo bagezeyo bagira gute? But when they reached there, they forgot about him. Mwibanga hatagaragara. In the secret place, Duconnecta n'ijuru. we connect with Rikaza heaven. duconnecta n'abangombwa. And the heaven will connect you with the people Ijuru that you rizi need. kwamamaza kuruta advertisement companies zo kwizi Oh, yes. yose. Heaven knows how to advertise more than all the companies in the world. Rizi kwamamaza kurusha companies zo kwamamaza zose. It knows how to advertise more than all the advertising companies in Imana the yabwiye world. Abrahamu, God told Abraham, iramubwira ngo nzakwamamaza. told him, I will Ngo advertise you. nzakugira ikirangirire. I will make you great. Imana izi kwamamaza. God knows how to Umwana wayo ataraza advertise mu you. isi hasigaye imyaka 700. Before Jesus came into the world, Yaramanutse iramamaza mu kanwa ka Yesaya. 700 years he proclaimed through the mouth Yesaya aravuga ngo of dore Isaiah. ngo umwami Imana ngo abahaye ikimenyetso. And Isaiah said that God has given you a Ngo dore sign. umwana azasama umwana w'umuhungu. She will get pregnant with a son. Imyaka 700 itaragera. Advertisement y'imyaka 700. 700 before Jesus Christ came. Yavutse barangaye. Imana iremera abaraguzi baraguza inyenyeri bamenya ko ari umwami wavutse. Batarabizera batarabakristo bakoresha ubupfumu bwo mu nyenyeri bamenya ko ari umwami wavutse. And when he was born, God allowed the star men to know that it was the king that was born. Abamarika barongera bararyoherwa baramanuka baza kubwira abashumba bati turimo turacyamamaza. Ngo baravuga ngo habaye inkuru y'umunezero mwinshi kuko umwami yavutse mwiza. And the angels rejoiced and came again and confirmed to the star men, told them there is great joy for the king is born. Ubwiza bwa Queen Esther. Ubwiza bwa The bwami beauty Esther. of Queen Esther Bwamukoreye ikintu cyiza. did something to Ariko her. reka mbibutse ko ryari irushanwa ry'abakobwa beza. Si wari mwiza gusa. But it was a competition of all beautiful ladies. Ariko Girls. umwanya we wo mwibanga But her secret ari place, wenyine when he was zakishije alone. igihugu. Aho ubwiza budakora, yes, aho ubwiza budakora. it saved the nation where beauty cannot operate. Yo umugabo ngo yaramaze iminsi 30 atamuhamagara ko yari mwiza kuki batamuhamagara ariko.
Imagine the husband had spent 30 days without calling her. Now that she's beautiful, why was she not called in the 30 days? mureke tugaruke ku byangombwa. Let's come back to the things that we need. Isi ugomba kuyicika kuko isi itugira busy, umurimo ukatugira busy, abadushaka bakatugira busy. Ni wowe wenyine utari n'umugabo watari n'umugore wawe, ni wowe wenyine uzayiyaka ukayiyaka ukakwepa abantu ukajya kubana n'Imana wenyine. Yes, you have to escape from the world because it makes you busy, but it is not your husband, it's not anyone else who will give you an invitation. It is you to decide and go Kandi to your ukwikugira escape. busy ni kwigukamura, ifite imbaraga zikamura mw'abantu. And you know, the more you spend in the world, it takes from you. Ikagukamura. It will take everything from you. Tukaba twari tuzi ibintu byiza kuri nyuma y'imyaka tuvuga ko yabaye iki. Then we start saying, she used to be good. She used to Ntacyo pray. yabaye, What isi happened ni to mbi. her? There's nothing that happened, but the world is not good. Iyo tudasubizamo turakamuka. When we don't add, when we don't recharge, then we go to low battery. Reka ndangize ku ntuza ya gatatu. Let us conclude on the third principle. Hallelujah. Amen. You master your environment when you accept to die. Uhinduka impuguke y'ubwami y'ibikugose iyo wemeye gupfa. Gupfa we. Dying. You master your environment when you accept to die. Umenya neza cyangwa utwara bya bindi bigukikije iyo wemeye gupfa. Ikintu rero kigoye nuko dupfa buri munsi. Yaba wajya kugira ngo irakwishira arangije. It's so challenging because we don't die once, but we are required to die every day. Turapfa buri munsi. We die every day Kugeza igihe tuzarangiriza urugendo. until we finish this journey. Ariko uko dupfa But as we die, niko tu mastering. we are given the power to master. Ikintu utarapfaho ntabwo Imana ikiguha. Something you have not died on, God will not give it to you. Ikintu utarapfaho Imana ntikiguha. Something you have not died on, God will not give you. Kuko gihita kiba Imana. Because it becomes God, an idol in your life. Hallelujah. Amen. Imana iteye ubwoba. God is amazing. Sinzi aho igeze ikwica. I don't know how far he is gone with you while killing you. Ariko njyewe yaranzotse. But for me, he almost finished me. Kandi nubwo yanzoze sindashirayo. Nongera ngashinga umutwe ngabanshinje zose ko nyigavuga toruta urongeye. And you know, we are not yet done because me, I pass here and then he will tell me, you're doing it again. It is everyday work. Hallelujah. Amen. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 12. John chapter 12. 24 na 26 turarangije. Chapter 12. Narangije umwanya bamaye. 24 na 26. Haravuga ngo nukuri ndababwira yuko yakabuto kishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine nta musaruro ntacyo kamastarinze ntacyo kamaze ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Yes, most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Iyo kadapfuye If it does not die, kaguma konyine it remains alone. nta musaruro It has no ntabwo product. kamastaringa environment yako Does not master the environment. kaguma konyine Remains alone. kanze gupfa Refuse to die. kihagazeho Standing on gashinze itself. ijosi Is karashaka kugaragara the neck is stiff, wants to be karabyigana known, wants to be seen, bikanga kakaguma konyine. but it remains alone. Ariko mwumva uyu murimo iyo kaguye harimo n'ibintu byo guhirima yemwe abahirimye reka twitera inkunga ugahirima we ukajya uporomoka buri bakavuga ati ariko ngewe ndaziriki iyo kaguye harimo ibintu byo kugwa. But when it falls, master this the element of falling. You can celebrate yourself if you have ever fallen. Ntabwo kagwa gusa karagenda kagatabwa. It doesn't just fall, but you forget about it. It's not Abantu there. bakatwibagirwa. Yeah, and people forget about it. Forget about it. Kaguye kinjira no mu gitaka barakorosa. It has fallen and they have put soil on top of it. Bakakwibagirwa. May not know that something exists there. Hari imyaka nabayeho kandi itari mikeya gahunda yanjye ari mu rugo no mu rusengero gusa. Yeah, many years I lived not so few, and my program was church and home. Kuko nta bukwe nta anniversary ntago bakwibuka. Because nobody remembered to invite me in the wedding, in the anniversary. They would
nta bashyitsi kuko ntago bakwibuka. No visitors because they don't uri remember me. uri mu butaka. Yes, you are under the soil. Iyi Mana y'icyubahiro ikabikora nkana. And the God of glory does it intentionally. Ikabikora nkana. It does it intentionally. Tumastaringa environment yacu mu gupfa. We master our environment through death. Kakagwa hasi karangiza kakanapfa. It falls down and then it dies. Hanyuma kapfa. When it dies, ubwami bw'Imana buracuritse. Kuri logique n'ubwenge bwacu biba bicuritse. in the logics, it's not Kandi ushaka uzabyakire understandable. gutyo ntuzashake no kubaza ibintu byinshi nuko bimeze niko twabisanze byaraducanze ariko biracuritse. Just take it the way it is. It is confusing, but let's Hanyuma just se keep ko the way it is. kapfuye kagiye kwera imbuto gute? How do you explain to me it has died? How does it bear fruit? Ariko when mwongere it's mumenye dead? ni amahame nuko bikora. But add it to the other principles, that is how it works. Kamara gupfa none ngo kakera imbuto. And now when it dies, now it gives Nawe out munyumvira. fruits. Ngukunda ubugingo bwe arabura ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Reka ndekeraho. Let me conclude. Hari igihe ugira ngo Imana irakurwanya. Sometimes you would think God is against you. Akantu kose wifatiye gatangiye kuba keza. Whatever is becoming beautiful and sweet for you, Igahita ikakwambura. God will take it away from you Igahita ikica. and will kill it. Inkuru umwe nibutse. One story I've Hari igihe ntari remembered. nsigaranye akantu na kamwe keza kuri njye. This time I didn't have anything good on Kwa myself. kundi nta gakweto nta gakanzu nta No karinete nta gaherena shoes. byo ikintu cyitwa cyiza cyahoze ari cy'agaciro ku mugore kitagihari. No shoes, no dresses, no No earrings, car, no, nta kintu na kimwe. nothing. Nibuka igihe kimwe nari ndi ku murongo ahantu One time I was lining up somewhere. twakiraga serivisi. We- Nari nsigaranye rinete. I Icyo only gihe nari had, ntararwara amaso. I only had my glasses. Icyo gihe nari ntararwara amaso. But by that time I had not yet suffered from the Ntabwo eye. ari aya ngaya y'amaso. It is not the same Ibi ni ibintu glasses that by'imyaka I'm no wearing. kunanirwa. This comes with the age, you know. Nari mfite amarinete rero y'izuba I had the sunglasses. yari meza cyane. It was so beautiful. Yaranahenze. It was Nicyo expensive. kintu gihenze nari nsigaranye. That was the only expensive thing I had on myself. Umugabo wanjye yari yakuye South Africa. My husband had gotten it from South Africa. Nicyo kintu gihenze cyonyine nari nsigaranye. It was the only thing expensive I had. Nyafashe gutya nta kintu. Urumva iyo ariko ufite niko uba uhagazeho nyine. Yeah, when you have the only thing, then you ask you Nyafashe hide gutya it. ntonze uwo murongo nta kintu cyabaye kano gahita gacika gahita kavamo. When I was just holding it on the line, now the glass fell off. Urwo ni urugero ruto nguhaye ariko numvise nkubise nk'agatwenyera bwe ariko Mana ugendaho kweli. And, it's a simple example. I laughed in myself and I was like, hey God, Nta kantu na kamwe keza wifuza kunsigaranira. you don't want me to have anything beautiful on me. We master our environment. Tumastaringa environment yacu tuganza iyo dupfa buri munsi. Yes, we master our environment where we die every day. Kandi ntabwo byoroshye ariko uzi gupfa ku mafaranga. Do you know how to die on Kandi money? muzi uburyo amafaranga aryoha n'uburyo akora ibintu. And you know how money does things and it is sweet. Ariko Imana irangiza igashaka ngo tuyapfaho ngo ibone kuyaduha. And God will require you to die before He gives it to Icyubahiro no you. kuvugwa neza no gushimwa biraryoha. Glory and being spoken good of, it is good. Ariko Imana igashaka ko dupfa ku kuvugwa neza. But God will want you to die first. Kugaragara gushyirwa ku maposta hahandi badukize haleluya umunyarwandakazi Hortense ariyo Imana Being ishimwe. put on the posters and people to know you good. Hari I ukuntu am there. biryoha bikaguha akantu kakubahiro. It gives you glory and you feel good about it. Ariko Imana igashaka gupfa. But God Upfa wants kuri you byo. to die before you get on the Upfa poster. kuri byo. You first die before you get there. Reka tumuzamurire amaboko. Let's raise our hands. Data tuguhaye icyubahiro. Father, we give you glory. Waduhamagariye kuganza You called us to dominate kugira ngo dutware ubwami bwawe. so we can carry your kingdom. Watugize abambasaderi b'ubwami bwawe. You made us ambassadors in your kingdom. Duhagarariye inyungu zawe. We stand for your interests. Kora umurimo muri twebwe uko ushaka. Do your work in us as you will. Ngwino wice ahagomba gupfa Come umutima wanjye. and kill whatever needs to die in Ngwino our wice ahakunda lives. kugaragara no gushimwa. Come and kill whatever that needs to be uprooted. Ngwino wice Upheld. ahafite urukundo rw'amafaranga. Come and kill the love for money. Kugira ngo nuyampa So when you give me money, ambere ibikoresho atambereye Imana. it will be what I use and not my idol. Kugira ngo numpe icyubahiro So when you give me the glory, bimbere igikoresho cyo kuguhereza I icyubahiro will use it bitanyishe. for you without killing me.
garura igicaniro cy'amasengesho mu mitima yacu Bring back the altar of prayers in our hearts. kugira ngo kuganza kwacu kugira imbaraga twe kuba abami b'izina So that our domination will have power, and let's not be the kings on the name. garura igicaniro cy'amasengesho Bring back the altar ongera of uzure prayer. ubuzima bwo mu ibanga abantu batatureba Resurrect our sacred lives where people are not seeing guhaye us. icyubahiro We give you glory.